Kada preuzmete instalaciju igrice Jaja i Kobaja sa sajta, pokrenete instalaciju duplim klikom. Na Windowsu Vista 7 iskočit će vam prozor kao na slici, na Windowsu XP ovo vam se neće desiti. Dakle, treba kliknete na Run. Potom vam na Windowsu 7 i Vista iskače još jedan prozor na kome treba kliknete na Yes. Ovoga također neće biti na Windowsu XP. Sada je konačno pokrenuta instalacija, ovo je prvi ekran, tu su neke osnovne informacije o igrici, treba da kliknete na dalje. Ovdje je ugovor o korišćenju igrice Jaja i Kobaja koji treba pročitate i da prihvatite, dakle prihvatite i kliknete na dalje. Ovdje je putanja gdje će igrica biti instalirana, ukoliko želite da je promijenite možete, ukoliko ne samo kliknete na dalje. Ovo je putanja gdje će igrica da bude u start meniju, ukoliko hoćete da menjate možete da promijenite putanju, ukoliko ne kliknete na dalje. Ovdje čekirate da se postavi ikonica igrice na desktop, ukoliko želite ikonicu na desktopu ostavite polje čekirano, ukoliko ne sklonite znak tačno iz ovog kvadratića i kliknete na dalje. Ovdje su vam sada sve opcije koje ste izabrali, to je sva podešavanja koje ste izabrali da se igrica instalira, kliknete na instalira i to je to. Instalacija je završena, kad kliknete na završetak igrica se pokreće. To.